Pre samog početka snimka, dragi gledalci, bih vas pozvao da ostavite like na ovom klipu ako vam se dopadne, da bi se što bolje plasirao, da bismo što većim brojima pratili sadržaj na YouTube kanalu Dušan Fudbal Mix, te da napišete u komentaru ispod ovog snimka vaše predviđanje ove utakmice. Ko misli da će biti konačan rezultat i strelci ako misli da će biti golova na meču između ekipa Partizana i Spartaka i Subotice. Još jedna napomena, družimo se, dakle, 14:45 subota, stream Partizan Spartak. Budite tu, bit će zakazan stream. Odmah po završetku ovog klipa otiđite i slobodno lajkujte da bi se isti što bolje plasirao kada bude naravno i krenuo. Mi ćemo se danas pozabaviti ovom utakmicom i ukratko nekim vestima što se tiče Partizana, mada fokus je na meču između crno-belih i Spartaka. Ovdje vidite stanje na tabeli. Dakle, Partizan, kao što znamo, druga pozicija, ima bod manje od Crvene zvezde. Sa druge strane, Spartak je 15. plasirana ekipa u domaćem šampionatu i tim koji definitivno nije u dobroj formi. Šta više, posljednji su što se tiče aktualne forme. Imaju samo 2 osvojena boda u prošli 5 kola. Partizan je, vidimo, na 10. Što se tiče domaćeg skora ekipe Partizana, on u ukupnom saldu iznosi 8 triumfa, 1 remi i 2 poraza. Znamo da su ti porazi od Železničara iz Pančeva i Crvene zvezde, a remi je bio sa Radničkim iz Niša bez golova u prošlom meču u Humskoj. Sa druge strane, ekipa Spartaka na gostujućem terenu ima samo jedan triumf. Taj triumf je bio i to u prvom kolu protiv OFK Beograda rezultatom 1:3. Od tada su zabeležili 4 remija protiv Železničara, Mladosti Novog Pazara i Javora. Pobedili su i Mokru Goru, ali to je bio Kup Srbije. Spartak i Subotici nije baš u najboljoj formi. Kao što ovdje vidimo, u prethodnih 10 takmičarskih mečeva su bez triumfa. Ta pobjeda je bila protiv Mokre Gora, kao što smo rekli, u Kupu Srbije. Od tada triumf je bio 1, ali u prijateljskom meču protiv Sogdijane rezultatom 3:2. Na pripremama su odigrali još 3 utakmice, zabeležili 2 poraza od Arke i ekipe Termalike, a remizirali su sa Pelisterom. Što se tiče povratka u šampionat Srbije, imali su 2 utakmice protiv Novog Pazara, remi 2:2 u gostima, što je pozitivan rezultat za njih svakako, ali potom ubedljiv poraz od 3:0 od Železničara iz Pančeva i to kod kuće. Što se tiče samog međusobnog skora ove dve ekipe, on izgleda ovako. Dakle, ukupno 40 utakmica. Partizan je slavio u 27 navrata, 7 puta je bilo nerešeno, u 6 navrata je bio bolji tim Spartaka. Kako je to izgledalo u prošlom meču? Partizan je slavio rezultatom 5:2 u okviru 8. kola u Subotici. Crno-beli su poveli rezultatom 3:0 do 64. minuta. Jurčević, Milošević i Simić su bili strelci. Na 1:3 smanjio Tomović, Vukotić povećao na 4:1, a momak koji je prethodno dao asistenciju Tomoviću, sada je dakle bio strelac na dodavanje ovog fudbalera. U pitanju je Osej, 2:4, konačan rezultat 5:2 i pobjeda Partizana donesena je golom Andreja Kostića. Što se tiče utakmice između Partizana i Spartaka u Humskoj, situacija je sljedeća. 14 puta je slavio Partizan, 2 puta samo Spartaka, a 4 puta je bilo nerešeno. Vidimo na ovom prikazu sljedeću situaciju, a to je dakle da Partizan protiv Spartaka na domaćem terenu ima u prethodnih 7 mečeva 1 poraz, 5 triumfa i 1 remi. Međutim, prošli put su remizirali u Humskoj sa Spartakom. 2:2 rezultat. To je bio inače debi Srđana Blagovića na klupi ekipe Partizana. Partizan je gubio rezultatom 2:0. Todorovski i Tomović su bili strelci, ali je Kalulu sa 2 gola u drugom poluvremenu uspio da donese bod ekipe Partizana. Crno-beli inače nemaju baš dobru situaciju što se tiče primljenih golova, jer evo, u prethodne 3 utakmice nisu uspjeli da sačuvaju mrežu protiv ekipe Spartaka. S druge strane, Spartak 3 puta za redom nije sačuvao mrežu u ligi, a 6 puta za redom nije sačuvao mrežu protiv Partizana. Posljednji put je to bio slučaj u ovoj pobjedi minimalnim rezultatom 1:0. To je bilo u novembru 2022. godine. Samo 3 puta, inače, je Spartak od 20 mečeva u gostima protiv Partizana uspio da sačuva mrežu. Što se tiče njihove kadrovske situacije, odnosno promjena koje su bile u ovom prethodnom periodu, osvrnut ćemo se na neke. Ezekiel i Kažu su došli u klub, 2 Brazilca, i Filip Holland je interesantno ime navijačima Partizana jer je nastupao on za klub iz Humske kada je na klupi bio Aleksandar Stanojević. Otišli su neki fudbaleri poput Kolinca, Jocića, Stojanović eto je otišao, momak koji je imao određeni učinak u prvom delu sezone, i Elverdar Mehmedović je također napustio Suboticu. Ko je trener Spartaka? U pitanju je dakle Miloš Krušić.
ima 49 godina, ranije je vodio određene klubove što u Bugarskoj, što u samoj Mađarskoj, bio je trener i Metalca, a vidimo da je već boravio u Spartaku tokom 2024. godine. 2018. godine je Miloš Krušić jedini put do sada vodio svoj tim protiv Partizana, ali nije se radilo o utakmici na klupi Spartak, već na klupi Zemuna. Meč u okviru Kupa Srbije, Partizan je tada uspio da izađe kao pobednik i minimalnim rezultatom prođe u narednu rundu, u pitanju je bila osmina finala. Dve lepe vesti za Stojakovića pred utakmicu sa Spartakom tiču se kadrovske situacije. Znamo da Milan Vukotić nije bio dostupan za prošli meč koji je Partizan odigrao u domaćem šampionatu protiv ekipe Radnika. Međutim, evo, dobili smo podatak da je on spreman za Spartak, a i da Nemanja Trifunović je počeo da individualno trenira. Očekovalo se da će negde biti spreman za večiti derbi, odnosno upitno je bilo, pa ćemo vidjeti da li će zapravo i to biti slučaj, pratit ćemo svaku tu situaciju, a inače za utakmicu sa Spartakom bi trebalo da bude spreman još jedan crnogorski fudbaler, naravno u pitanju je Stefan Milić koji je izašao na utakmici sa ekipom Radnika u prošlom kolu. Tako da, kada govorimo o ovom snimku, to je sve za danas. Hvala vam na pažnji i ako Bog da, družimo se sutra već na streamu, a potom i na analizi same utakmice. Pišite još jednom u komentaru vaše predviđenja za ovaj susret i do sledećeg druženja. Sportski pozdrav od Dušana s kanala Dušan Futbol Mix.